Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті үмметтері, иманға, исламға қызмат қылам деген менің мекендештерім, бүгінгі сабағымызды пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның ушул хадисіменен баштаймын. Бұл хадисті оқудан мұрда пайғамбарға бір салават. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір жолдошы Айша энебиз, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бір күн маанайы қонақ болып, қуанып отырғанын көрдім да, пайғамбардың қуанышынан пайдаланып, жанына келіп, Аллахның елшісі маға бір дуа қылың дедім дейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алақанын асманға жайып, жаратқанға жалбарып, Аллахумма гфир ли Айша min zambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ey Allah'ım, Ayşa'nın ötken günahlarını keçirgin, gelecek günahlarını keçirgin dedi. Ayşe enemiz paygambardın batasına uşunday razı olup suyunup, köp kuvanıp külgöndüğünden paygambardın mürüne başın koyup, bir rivayatta özü külüp mürüge başı jığılıp kaldı köp külgünü, suyungönünden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, menin uşul duama uşunça kuvandın mı?" dedi. Allah'ın elçisi emne üçün suyunböyin. Sen jaratkandan jalbarıp menin ötken günahlarımdı, gelecek günahlarımdı keçirүүsüne dua kıldın, albette suyunöm dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, eğer bilsen bu duanı men ar namaz okuganda ümmetime kılıp жүрген duam dedi. Ar namazında, beş vakit namaz emez, tahajjudunda, nafilinde, kıyamda, duha namazında, ar namazı okugan kezde, siz menen biz ümmetті sүйген пайғамбар daim ушинтип дуа кылчу экен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өткөн сабагыбызда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн исми Мухаммад, атасынын аты Абдулла, чоң атасынын аты Абдулмутталиб, енесінің аты Амина, ар бір аттарға кішіне тоқтолып өттігілі. Есіңіздерде бі? Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды төреткен аял Шифа, пайғамбарды емізген аял Суайба, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың тарбия қылып, енесіден кейін ене орнына болған Умма Айман Береке деген аял, "Я мен тухиб линнас ма тухиббу ли нафсик hatta wa anta radiya." O özüңө сүйгөн нерсени башкаларга да, өзгөлөргө да жакшы көргөн пайгамбар, кала берсе сен эмчек эмген кезде да өзүгө жакшы көргөн нерсени башкага арнаган пайгамбар. Халима Саадия 4 жыл Саади уруусунан, бактылуулук уруунда Халима жумшактыкты, кичипейилдикти үйрөтө турган пайгамбарды эмизген аялдын аты Халима. Кыргызча Алима деп коюп. Негизи Халима, ал-Хилм, жумшактык, адеп ахлак, кичипейилди үйрөтүүчү пайгамбарды эмизген аялдын аты Халима. Инсаниятка чыныгы бактылуулукту тартуулай турган пайгамбарды эмизген уруудун аты Ас-Саад, бактылуулук Саадия уруусунан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмчектеш эмеси, пайгамбар дайым бир тарапты эмет экенде, экинчи тарапты эч эмчектеш бир тууган акына эч өткөн эмес экен. Субханаллах.